Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto sentences. Don't waste my hand. Zamalas matawaha. Don't waste my hand. Zamalas matawaha. He twisted my hand. Aga zamalas tauko. He twisted my hand. Aga zamalas tauko. Draw the curtain. पर्दा राखता का. Draw the curtain. पर्दा राखता का. Draw back the curtain. पर्दा लरी का. Draw back the curtain. पर्दा लरी का. Don't touch feet on me. पमा बांधी पे मलगवा. Don't touch feet on me. पमा बांधी पे मलगवा. Don't touch feet on book. په کتاب باندې خپې مه لګوه. Don't touch feet on book. په کتاب باندې خپې مه لګوه. Plug in the charger. چارجر ولګوه. Plug in the charger. چارجر ولګوه. Unplug the charger. چارجر وکاږه. Unplug the charger. چارجر وکاږه. Who is the owner of this shop? دا دکان د چا دی؟ Who is the owner of this shop? دا دکان د چا دی؟ I am the owner of this shop. دا دکان زما دی. I am the owner of this shop. دا دکان زما دی. Who are you? ته څوک یې؟ I am your neighbor. زستا ګاونډی یم. I am your neighbor. زستا ګاونډی یم. What are you looking for? ته څه ګورې؟ What are you looking for? ته څه ګورې؟ I am looking for a book. زه کتاب ګورم. I am looking for a book. زه کتاب ګورم. What are you saying? ته څه وایې؟ What are you saying? ته څه وایې؟ I am saying nothing. زه ایس نویم. I am saying nothing. زه ایس نویم. How is this program? دا پروګرام څنګه دی؟ How is this program? دا پروګرام څنګه دی؟ This program is worth watching. دا پروګرام د کتو لایق دی. This program is worth watching. دا پروګرام د کتو لایق دی. My back hurts while bending. پکته کېدو سره زما په ملا درد راځي. My back hurts while bending. پکته کېدو سره زما په ملا درد راځي. My back hurts while lying. په ملاست سره زما په ملا درد راځي. My back hurts while lying. په ملاست سره زما په ملا درد راځي. What cost you? تا ته څه ګران پرېوتل؟ What cost you? تا ته څه ګران پرېوتل؟ Taking her advice cost me. د هغې مشوره اخیستل ما ته ګرانه پرېوته. Taking her advice cost me. د هغې مشوره اخیستل ما ته ګرانه پرېوته. What did you tell her? تا هغې ته څه وویل؟ What did you tell her? تا هغې ته څه وویل؟ I told her to wait. ما هغې ته د انتظار کولو ووی. I told her to wait. ما هغې ته د انتظار کولو ووی. Where are you going? ته چېرته ځې؟ Where are you going? ته چېرته ځې؟ I am going to get some sugar. زه لږې چینی اخیستو دپاره ځم. I am going to get some sugar. زه لږې چینی اخیستو دپاره ځم. What did you advise him? تا هغه ته څه ښوونه وکړه؟ What did you advise him? تا هغه ته څه ښوونه وکړه؟ I advised him not to go there. ما هغه ته ښوونه وکړه چې هلته مه ځه. I advised him not to go there. ما هغه ته ښوونه وکړه چې هلته مه ځه. Has she come? آیا هغه راغلی ده؟ Has she come? آیا هغه راغلی ده؟
She has not come yet. هغه د اوسه پورې رانله. She has not come yet. هغه د اوسه پورې رانله. This is my car. دا زما موټر دی. This is my car. دا زما موټر دی. Stay away from this car. د دې موټر نه لرې اوسه. Stay away from this car. د دې موټر نه لرې اوسه. I think you got up early today. ما تخکاری تنن د وخت پاسېدلې. I think you got up early today. ما تخکاری تنن د وخت پاسېدلې. I don't get up early in the morning. زه سحر زر نه پاسم. I don't get up early in the morning. زه سحر زر نه پاسم. What is she doing these days? نن سبا هغه څه کوي. What is she doing these days? نن سبا هغه څه کوي. She is trying to reduce her weight these days. نن سبا هغه د وزن د کمولو کوشش کوي. She is trying to reduce her weight these days. نن سبا هغه د وزن د کمولو کوشش کوي. What will we play today? نن به مونږ څه کیل کوو. What will we play today? نن به مونږ څه کیل کوو. We will play Ludo today. نن به مونږ لوډو کوو. We will play Ludo today. نن به مونږ لوډو کوو. इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप वक्त पर बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।